الباژارê Qamişlo di berdewamiya çalakiyên xwe de Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya xoleke perwerdê bi dawî anî. Xola got çend rojan dirêj kiribû û çend endamên partiyê têde beşdar bûbûn û gelek mijarên giring têde hatibûn dan li ser kar û xebat û dîroka Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û her wiha li ser dîroka Barzaniyê Nemir û Rêbaza Barzanî. û derbarê vê xolê û giringiya wê mamoste Nafic Abdallah endamê Komîta Navendî ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya wiha axivî. Hûn îro çavê millet li we ya li kar û xebata we ya em weka vê rêbaza hanê rêbaza Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û Rêbaza Barzanî bi rastî çavê millet li me ya ji ber rojekê ji roja evê partiyê bûsla xwe şaş nekiriya tim û tim li ber berjewendiyê vî milletî de kar û xebat kiriye. بديت قالكي بيجتا براستي جو اف دورانكي بيداني ام بدن جبو خاطري جو ملتي ما حاضر به خاصة ظروفي سياسي ايد منطقي ده لدي ديار كرن المكاربن في ملتي سرفراز بكن جبر مهمة مي اساسي افكاري هاي وافكاري بيروز. هەروەها شاگرتێن گۆ بەشداری vê xolê bibûn û piştî wergirtina bawernameyên xwe wada diyarkirin ku wan sûdakê pir mezin ji vê xolê girt û soz dan ku ew ê berdewam bin di kar û xebata xwe de. Bi rastî me gelek sûde ji vê xwe reşonbîrî wergirt ji aliyê dîrokî ve dîroka Kurdistanê gelekê tiştin em ne ser wextî tişt nabûn me gelek zanyariyên zêde me tê destandin me gelek sûde jê girt ji alî coğrafiya Kurdî de ji alî bêçawa Kurd karibin diplomasiyeka Kurdî ava bikin. أول شيء سباستيا حمي ما مستانكم إنه مرة تعبين و تشنهبون قلق تشتهبون والله ما نظاني بو سر تاريخا كردي تاريخا يا بري سر جغرافيا كردستاني قلق تشت ما نظاني بو أما جبيك قلق يفيدك تبلی زۆر و زەحمەتی و ئاستەنگیەن گۆ بسەر ملەتێ مەدە هاتنە لێ هێژی کار و خەبات بەردەوامە و دلسۆزێ ڕێبازە کوردایەتیە ڕێبازە بەرزانیە نەمر کارێ خۆ ڕۆژ بڕۆژ دشۆپینن تاکو بگێن مافێ خۆی ڕەوا. سەبری فەخری ئارک